¿cómo están? Yo soy Fabri Velazquez acá en un nuevo video. Espero que estén muy bien, gente, porque yo también estoy muy bien. No sé qué pasó, pero escuchen bien. Tengo algo que decirles. Es el lema de mi vida. Habrá momentos cuando la gente te dirá que no puedes llenar el Madison Square Garden. Yo les digo, hoy toca Hablando Guarani en Omegle. Señor director, o sea yo, música de The Graph. Llegó la hora, gente. Después de miles de comentarios diciendo Fabri, hazte otra parte de Omegle, yo dije, why not? Why not? Me amarían aún sabiendo que soy suscriptor de Fabri Velazquez. Y sin alargar más las cosas, vamos con Hablando Guarani en Omegle. No sé qué parte es esta, pero voy a poner en el título. Así que si veo muchos likes, haré otra parte en menos de una semana. Ahí lo dejo. You play basketball? Basketball, baloncesto. What's your favorite team in the NBA? Celtics. My favorite team is Achigatón de Ayurare. What team? Achigatón de Ayurare. What the fuck are you saying, bro? It's the team from California. Which one? Lakers, Clippers, Kings, Warriors. Clippers. Fuck the Clippers, man. Why? Fuck the Why? They got Kawhi. They got Kawhi Leonard. Are they winning favorite the finals player. this year? Are they Your winning favorite- the championship? No, Celtics are. Aquí, your favorite player. Celtics are the best in the league right now. They're gonna win the entire thing, you Greg. Who your favorite player, man? What the fuck? Yeah, Jason Tatum. Derly González juega por ahí y Taurón. Hey, click on this link. It's the picture of him, bro. Mañana ya hace el link. Okay, Tatum. Dile algo a Tatum de Itaúa. Do you speak Spanish? Yes. I'm learning Spanish. I'm in Spanish class. Hola. You wanna play rock, paper, scissors? Yes. Piedra, papel, Pelo, tijera. tijeras. Yeah. Alright, wait. I win. You give me your jersey. You give me your. Sí. Yes. Sí. Come on. Okay, ready? Piedra, Papel, papel, tijeras. tijeras. Yeah. I That win. didn't count. We were off. No, we were off. Read it. I got it, puto. Ready? Piedra, Papel, papel, tijeras. tijeras. Yeah. Yeah. No, it's the three rounds. That's 2 out of 3. Yeah. Dos. Piedra, Piedra, papel, tijeras. tijeras. Yeah. Yeah. Hey, I don't see. No. I don't see your hand. Oh, what's it out of? Please, no count. Piedra, papel, Papel, tijeras. tijeras. Yeah. Yeah. One. Hey, one. This Last one. Piedra, papel, Papel, tijeras. tijeras. Zeta tú. Yeah. I give a jersey. 2S campeón. Buenas noches. Bueno, puto, Adiós. chao, capé. Cuidado. Twitch Va, el problema. Después pintan de uña otro lado, va. Más pintan de ahí. Se esconde ahí. What are you speaking? I What? speak in my language. What is your problem? I don't know your language. I think he's Brazilian. I don't care. Beautiful girl. When we're out in a crowd laughing loud and Are you from Portugal? No, I am not from Portugal. Are you Romanian? Are you Syrian? Are you what is Arabic again? Arabic? Yes. Assalamu alaikum masake makina. Pasimiti piti pani na. Gotta be the racist. You speak Spanish? Yeah. No, it's not like we were speaking Spanish. Habla. Yeah, I'm from. Yo hablo español, perra. Bitch. What you say me? I'm sorry, I was talking What's to your fucking you. problem? You fucking ugly. Sorry. What the hell? Se culpa. Pero aprende a bailar, pero bueno. Baila por dentro tranquilo, pa. Yo solo hablo español. Yo también. Bueno, Ah, no, ok. de verdad no hablo español. Entonces, ¿qué hablas? Manay, ¿cuál es? Calmao. Calma, pues. ¿Quieren que les cante? ¿Qué canción? La que tú quieras. No, tienen que decirme uno sí o sí. La de Bad Bunny, la canción de Bad Bunny. ¿Cuál? La canción. Ah, la canción, ya veo. Ok, escuchen, dice. Peteico, hace mi ajá, tierra argentina, a visitarme. Nareyete,
Pendeja y cacao. Cantas muy bonito. Gracias, eres la primera persona que me dice eso, gracias. Cantas hermoso. En serio, me vale verga. Perdón, es la primera vez que lo hago, perdón. No lo volveré a hacer, ¿Cómo se llaman? What's your name? I don't know. Está bien inglés, no ching. What? ¿Qué? Tu internet se cortó, perra, perdón. Qué perro eres, Perdón, mamón. dije perdón. Ningún hombre te pidió perdón, yo sí. ¿Sí o no? Qué mamón eres. Yo cállate, mamón. What? Sorry, it's my fault. I speak in English. ¿Cómo te llamas? Alina. Jasmine. En realidad es Jasmine. ¿Por qué dices Jasmine? You are not from Porque USA. yo sí tengo papeles, güey. ¿Y yo para dónde? Chévere, ¿cuál hay papel? ¿Será ella real? Yes. ¿Es usted chicharrón? No. ¿Serán de chicas? Oye, ¿usted ahí? No. ¿Chinchulín? Sí. Sí. ¿Serán de U? ¿Vos personas de U? Sí. ¿Vos chica ereco? Siente. Pero aquí no me mete. 8. ¿Qué onda? Why is everyone like judging me, calling me a man? 'Cause I'm Justin wearing a hat? Bieber? Two white cups and I got that drink. It could be purple, it could be pink. What? Baby, oh, like baby, no, like. Hi. Hey, What's your name? What are you fucking doing? calm the fuck down, bro. And why your makeup? Where are you going? You have a date with your boyfriend? I don't have a boyfriend because men are stupid. I am not a stupid. Yo, you are not good of your head. Did you just call me crazy? Yes. I mean, I know that. I don't need you to tell me that. No, I just saying. I don't. Listen to me. I don't care. You do care. I don't fucking care. Do you do TikTok? I make TikTok, but not a makeup TikTok. You're crazy. Because I am a man. I make a football TikTok football soccer. Yes, it's football. It's not soccer. Soccer is, I don't know what's that mean. You people from USA is so stupid. What the fuck? Tom Holland? Tom Holland. Hi, everybody, I love you, you've ever said. Sing it for me. Play guitar for me. Play. Thank you. What? What the What the fuck? fuck? What's your names, beautiful ladies? I close my eyes and all I see is you. Jadwiga. No, you say I am beautiful. You say No, that. it's just- I hear. Come on. What's that mean? Jadwiga. Who's that? Jadwiga. Who is that? This is my name. Ah. These are our Okay, names. yeah. Sorry. Look, you say me, you love me. No. Yeah. I hear the song.